Amat le umat berjiwa ulama lam hadis Nabi beringat le alamat Tuhan bimala yang kebenaran beringat gadah bukan berusaha kami tanah rata tempat dan berikan awatkan Allah pale ulu bentuk bamekaleng hilang pale akai ulu handi jetkeun ke ulama ada bina yang behekeun dijut kaleng dung ulama kadang yang kan bije urung bayi leuweung asai mula bayi leuweung asai mula yang kedua nepe ingat yang zalim tan jauh marah kerayaan hana diingat juah tanami seban singat yang kelebal rayatan oh sekarang Tuhan penyata lidahan roh syahadat dak bacun tan iman tantaba Allah pale ulu bentung bamekaleng handi langga pale akai urung handi jetkeun ke ulama ada pina yang behekeun dijut kaleng tung ulama kadang nyankan bije urung bayi leuweung asai mula bayi leuweung asai mula dengai bang dan beringat berlehentan dengan ulama ke ulama nejun ubat baalaman kena celaka kehabanya jenhan nemat sabah saat nepreh tema wadah tubuh kasekarat han selamat iman lam dada Allah pale ulu bentuk bamekaleng handi langga pale akai urung handi jetkeun ke ulama ada pina yang behekeun dijut kaleng tung ulama kadang nyankan bije urung bayi leuweung asai mula bayi leuweung asai mula ake maka do kiamat le umat berjiwa ulama lam hadis Nabi peringat le alamat Allah bimala yang kepun Nabi peringat gadah berkat usaha kami tanah rata tempat tak berikan awatkan Allah pale ulu bentuk bamekaleng handi langga pale akai urung handi jetkeun ke ulama ada bina yang behekeun dijut kaleng tung ulama kadang nyankan bije urung bayi leuweung asai mula bayi leuweung asai mula yang kedua nepe ingat yang zalim tan jauh marah kerayaan hana diingat jual tanami seban singat yang kelebal rayatan oh sekarang Tuhan penyata lidahan roh syahadat dah bacun tan iman tantaba Allah pale ulu bentung
Bamekaneungan dilanggar pale akai urung handi jeung ulama ada pinayang